St. Agnes tunarererega antu amarete kwa ana beto konogo kadira bate irachine kirego tigira ane bo kinyachukuru tha irio nitutho watu nambacha kubaka matana kubania ogoro intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Kagita kangekega murithiri wa Meru TV kagita ga kumenyithia marama tinda na iboega kuma kire mubango wa Super Sato tukaina mbere kwatwe kumenyithagia katwe kuretagira ndeto cietu agano tukuretagira mibango na mitaratara mwanya utigira ati itukuthongamiria ntugo na okwagirithia ndeto cia Meru TV ikambiria kagitani gaka niyo bambetaga ni Faminas wa Kimathi. Akariba kisima mwankani watigania na Isiuru bethiritwe bake watabia kuria kuma kithirikari nene kumana na yura ryangu tiriari thiritwe kina mbere kwiguri rumirite guntuko na ara kagitani gaku bethiritwe bakiromba tongure kubenjera ithima biandoji tanjire mwe ya kuthiria kinyamara gya ukame bora bethiritwe bukioneka nteri nikagitani kara bethiritwe bakiromba kinyatongore baba gutigira ati bakurekeria basari kwe tene kengo ana bachoka machukuru batakina mbere kwe bakirikanaga na thina ya kwengatua kana kwaga mathomo. Adams Muturia wa Thirinja nwewe nacio Reire kinyamara kempara gitite na mbere kumba kwithira kirumira ntere mwanya nduru wetu wa Kenya karibarabaria kiri mwanka ene yo Isiolo na Meru ibombete kwitha kiromba thirikari kaunti ya na thirikari ne kumba kwithira kibenjiri beru ntere yu kenda kumba kwithira bakigandana na kinyamara ki hali ya kiangazi hapa Siricho imeuma sana. Mifugo kwa wengi nafikiri karibu 70% ya mifugo wa wananchi wa Siricho ward wamepoteza. Hata ukini shahidi kutosha ukitembea utakuta mizoga ya mifugo kila mahali zimejaa. Hiyo ni kuonyesha wameumia sana hapa. Na sio hiyo peke yake, tunatarajia chakula nyingi kutoka mahali zingine. Mheshimiwa ameomba pahala pengi chakula na tunatarajia wakati wote, hata tunatarajia kama household 6,000 ngine tutapata wakati wote. Ng'ombe zote tena kwa charibu ambete kwitha betarire mathina kathumbara bokulukira kuntuku bakiwebe kuramo na mbecheche kurira na bofize guru ni ambete kwithire kia thina kiribo ni kumena mparero ambete kwithire kirumira rutere rukwa kaita kara ya chakula yenyewe kupata imekuwa shida, leave alone story na karo na nini. So we are very much stressed. So tunaomba serikali waweze kusaidia hata wanafunzi wa huku, waweze kusaidia wazazi na dawa za mifugo, at least waone wefo. Mtu sasa watoto hapo mbeleni ndio walikuwa wanahitaji maziwa. Sasa kwa sababu mifugo haina maziwa, cases ya malnutrition inaendelea kupanda juu. Kwa hivyo sasa tunataka hii serikali tusaidie na kama supplementary feeding ya watoto. Changamoto kubwa ni watu wapiki, watu wengi wanakaa bila kukula chakula siku chache bila kupata chakula, na kwa hivyo tunataka watu at least wapate chakula, hata maskini wapate chakula. Sasa chakula kutoka women rep tumeshukuru, tunataka chakula mingi iletwe
kwa sababu watu wako na njaa, mifugo wengi wamekufa, na kwa hayo tunaomba serikali yetu kutoka serikali kuu mpaka kaunti, tunahitaji watuletee chakula kwa wingi. Kumatigania Mbetanda Msimuturia wa Thirĩnja. Bwega Adams Muturia wa Thirĩnja nontu bwa riboti ino na njira inkatha na tukirekana riboti ino wamba bong'ombe ibwethiretwo bukingia na arantere ciagembe ya bwaiguru kagitanikara mubunge wa ntere ino etawa Julius Mtaitumu ethiretwo akiuga na araniritie na munini wa rais Rigathi Gachagua kengutigira ati ibagucura ngerekana ya wamba bobo bwethiretwo bukianda kunyo ntere ino. Nkoroki sub county commander wa ntere ino etawa ni William Leten na rombete akari kuthina mbere kwa bakiwatanira kengutigira ati kinya thirikari kewe ni kurutha bwa kuomba gutigira kwina thiri bongwa bena ngwataniro ino. Mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja nowe inacio wamba bwandethia buraboeta kinyamara kiria karibembe na kwasi baba ingitoro ende mubunge we Gembe North Julius Mtaitumu na kuandwe akaronio na atira tobaye bate kuthangikani wamba bom rira awite na tumite ntumwa kire munini wa rais Rigathi Gachagua kolweli ontobo na kuwa kaunti motori Isiolo ni ng'ombe sikuringero na kaita karama sibo ba wata italero swana na ng'ombe isi batiosoka nasio ng'ombe itisokete cionde urambe ndogwira thina yenu ng'ombe ndimikinyithiritie mwaka kwa deputy president wana Gachagua na kiendo kwira naraniritie bara usika like Monday sonto commissioner wa Isiolo no mwa urawithiritwa ena thina rutero ng'ombe no ng'ombe iruke la Isiolo rutero bagari batula na aru bachokerie inya kire ng'ombe ya 73 kwentu wenge bachokete mwanja na buto tegwera kuwa kwenda kuwa county commissioner wa Isiolo tutereka ditawe no mwaka ng'ombe choke no tunitie rimwe lakini effort is being made kuhakikisha ng'ombe hiyo choka bura ukarite nikatwa ere machibu ya idrikari liwe ya kuatwa achwe ng'ombe bachwa ng'ombe na watiyana mwamba Taitumu etomero yawe kire thirikari romba thirikari ng'ombe chionekana mwamba akonwa na unyo tweterete nimesukuma hiyo mambo na inda uite December mwaka pamba ni acho. Oru William Leting, sub-county commander wa Borisi Mutuate na wetene bawatanirite na ndwangi cionthe cia ukaria kurwa na wamba bo ng'ombe rira kiromba akari kuwatanira kenda ndwai bathirie bonthe bari amwe na kuringa ripoti kurio kenda italiera mpwire yukua kuanzia GSU kuanzia ile security force hapa tumeshikana pamoja na nyinyi naye mkitupatia mkono wenu tutawasaidia. Si mnataka tuwasaidie? So sisi si wadui, mkukuja kwetu tunawasaidia. Kama iko maneno mheshimiwa hapa ametusaidia sana upande security. Anajaribu kutukutanisha na nyinyi. Kama iko kitu mali unajua watu wengine wanaogopa kuja kwa polisi. Vile mheshimiwa amesema kuja kwake, mheshimiwa atatueleza na sisi tutawasaidia. So leo wacha tuamue tuseme wahalifu tuangamishe, tupatiane report kwa polisi. Ofisi iko open, hata namba yangu nitapatia na hapa. Kama unaona unatulimiwa mahali, wewe piga hiyo namba, nieleze mkubwa. Iko maneno namna hii. Na hiyo ndio njia tunasikia mkono mrefu ya polisi ndio hiyo. Tunaomba hiyo usaidizi yenu ya kupatia sisi information ili tuandaa mambo ya uhalifu. Muthiana kuoroka watikana na wamba bo no monka kinyithu ikongolone bia sheria rira kiromba akari bakethira bakithamba wenye wamepatikana mafanya kitendo watashughulikiwa kulingana na nini mujibu wa sheria. So tukae na amani, tusaidiane, tupatiane information, tutawasaidia. Nikiripotera Meru TV ndi Mutuate Gembe North Mbeta Mukiri Onkonja. Bwega Mukiri wa Nkonja nontu bwa riboti enu na njira enkinyaniriku na ibwega atima tukaina mbere kwewe tukigaga ngwataniro imbega na kinyaturi betu na eno ne onjira yomba utetheria kuona ati thiri ino igiakwa nontu kagitakara wewe wina ngwataniro na muturi waku kinya thirikari kiya ukegwa tayari yeyete kuendereithia mutaratara urio turekane na ino shikonenie na wamba na inde bamwe batongoria badini bewete bakibu magiria na arabethere baitareria bura kana gakaiye kethiretwo gaitiganagirwa na kana gakariga gikirwa anene pastor Muthira kuma Soboiga nethiretwo akiuga na mubango otigira ati kana gakaiye gakuina mbere ko gakinenkagirwa inya na kinyako kuwatirwa na kuwatwa mbaru
kengo gakaina mbere kweua kena gintu yokenera na gatikaure nontu kana gakari kaonekanite wikirwo bantu anene. Mwandiki wetu wa ndeto kuma Mirigoni Abori etawa Gakiwa Mutegi nowe na ndeto ino na njira inkatha. Karume konekete gutiganirwo muno kiri kabira mwanya mwanya arakana gakari nako kethiritwo akiraithirwo na njira ya mwanya nontu bura bukoreganwa na buna atongoria ba makanisa araba kurutha mathomo makuonania bata kumenyera kana gaka mtu Karume ana barume ikatenshana na ni gitarira kana gaka mtu Karume konekete gutiganirwo muno kiri kabira mwanya mwanya arakana gakari nako kethiritwo akiraithirwo na njira ya mwanya nontu bura bukoreganwa na buna atongoria ba makanisa araba kurutha mathomo makuonania bata kumenyera kana gaka mtu Karume ana barume ikatenshana na ibagite support dene ya society ndire ya mwana agimara kinyau utwe withairwa ena haja nawe na ndona kubui tukethera tuikara bonde guru ba area eji yetu ya Soboiga tukakara bonde guru tukarangia tukera nanga chema tuchegie skuru na jangi ja maingi jaraja jatwegie mwana uju au magaja eta kinyanja kwa twika ne wa kieni kwa twika ne wa ndaka kwa twika kinyachali bati kuona time nabo ngokola pona chali bamenyaga mwana wamboi akiumagara na agichoka au marire thingana na achokere thingana nikenda omba kumenya na ati agakara ba inga skuru immediately bwakara bonde bokaraniria nonto at the end of the day communication iwe kiura kimwana na muchiari intobira ugwo kuthithia biketho bibio theri nonto temenya mbechire ogwike skuru ura igutumirika mwana ukethea na ochijukia cie serious kana atagwakara so at the end of the day ko abua mono na kwithera kubuishana rira bakuinga skuru buketha bwakara bonde bwaboria biuria na itakuwa nzuri na ikethwa irenjaga sometimes nwithaira mwana wamboi ate kwathikanja no te shugulike no ntukauga into murume at the end of the day rira ugire into murume goguta mwana ungu ko kwamba kubua mono na kwithwa kubuishana rira ukumenya mwana u thaire akinya bwa nyumba na thaire umara na sometimes ikubuite mbaya kumenya ina mwana u eta kaka gwatwika kuri na ana batirona kwa kwarirua ibakarende achiari ibakarende baradiria nana bau babata nikenda bomba karabu bwega uturone mwana uju agakarabu bwega atethia society nonto tugaga kithomo kya mugongo kana mwana wantu murume no mugongo na rira mwana abuire na tetherie nture u yonde at the end of the day akialia pastor kanche mwentere cha Soboiga na ugite semina ino cha kuthomithania bata kumenyera kana gaka mtu Karume ikathi na mbere kagita wa kagita riri iria jairi tukarite ndi last mwaka jwa thira itwali na group neje ni group ya ijire na ingo punya next year tukathera tugikara bonde guru tukaria mantu jetu nikenda mantu jeta bobwega ana baba bauma badre class it at the end of the day baraga kumenyero bobwega ukethwa ibangaratanire but ana bandaka tukakaraga bo now at then bauma skuru tukeja twakarande tukorani yora gwitite tukamenyora mantu chakali skuru environment ya skuru nanja tuka compare chionde tuli amwe tukiara na iria bamwe babara bagunikite na mathomo mamwe baugite bo bakawatira kira barutanwa ibejire vera kwirwa abakathika ira aciari bao ninya bau bangi nyaba baketikiria no bathithio acemania na ana bao ba boys after bauma skuru bakeja bakabarariria ukethera gwisa ankiuga ikwega ntu kwa kwitho okujotaro alisene andenda kuga jara twero tukiathikaira so atu thingata wega muno
kuma subuigere rigishugo mbunge kia Boring kiripotera Meru TV nyokampitaga ki Mutegi. Bwega ki wa Mutegi nontu bo riboti enu na njira enkatha na riboti enu egatoa kanya kumagaruka tukakujia ruo utikathi kuraya tugucokera nyuma kagitate kuraya kaengo tuthirekeria neto cia Meru TV ogoro. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV tureje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwagojwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rugoji na twona ruririmbi rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura ja morano, rachio, madhiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairitha tukuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe mochiari uturi ochurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokini tukinyanitia Kenya kiri ukinyanilubwa mutarajo mwero jua CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na utiabwa igorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunareriria gana antwa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituto watu na mbachi ya kubakamata na kubania ogoro. Intake kana ujukani ya buwa January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungia chukuru kanoturungia thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future.
Tugucokera kairi mureithiria wa Meru TV tuinambere kwiwe tukithirikagiria ndeto cietu na njira indaya na tukithirikiria nati mumenyeri riera mithika mzalendo na ithiritwa kibumiria wa kira muthaka omwe na rietwa Mose nyomba nyuma ya nyomba ya muthaka uyu kwigua ikiwata mwanki na kubia kagitani wakara akaribethiritwa kibumagiria na ukatha hitwerere ria mzalendo ria kuonaniria kiao kiri muthaka uyu ethiritwe akiria thina mwandiki wetu wa ndeto murithi wa wanwe wina cio njira inkatha kumekaja mwenda mithika mzalendo na rikitie kumira na gutetheria mutana umwe uria nyomba yawe ilikitie kuyane kagwa nthiguru murungu na munene unda ithinene ani nko no tebio tafadhalini asora bagwa pastor mr munene ogwa mp ogwa mzalendo no ntubote de botareke kona ntore gathima Mose ekwiro nyumba karomba iraro tore twina batune mpio twazurire twina twingi batuthurite lakini utionge orikanire Mose ati ithe na ati ina na ni atono ina akina bo bate inya babu ne gukomenya antu betu bonde ne aritwa ndio atono ina kwa unende ni bwega muno tukarungama nora betu withinene tebuo yes mzalendo wa kelia na rikitie kuga antu baria baituri na kura na bangi bataro na njira mwanya mwanya baria bari utongeria nene babati guciumiria na gutetheria antu baria bena thina ciao na nontu bo ni bongugi iria batiritwe na ningugira baei tano ju nyomba yawe yaire ni mwanki na irathira rutene rwa kathimani ndene ya mawawon na tukiora cia tongeria babetu bakarinthi itene antu betu ibo abaromerere ibo abakabirire bawata inya kanyumba yonto kana mzalendo akauma kuraya akiawaka nonto antu betu bationa bya kuirumia haleluya amen na atwentora yisietu utongeria burabweta utongeria bo inspire antu utongeria bo kuringanira antu ara MCA ataro bakawatanira na MP kendra bomba kutethia antu betu jara isiogere oro totharima mwesimiwa murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe mawa ni bwega murithi wa bano ntubo ribotinu na njira henkinyaniriku na ribotinu ya murithi waba igatwikira kathanta ndeto cietu na njira indaya ira tukubangabanganiretie uhoro bwa emunthi ethina mbere kuraitha Meru TV na muno gututhingatira kiri mitandao yetu ya mwingi Meru Digital kiri Facebook na kinya kura kunthi ni Meru TV ethina mbere ugakenere mibango yetu mwanki na kinya mathomo ndeto cia biashara na cio thina mbere cionthe tuciikirite ara ndi watirite kana ndikirite iratu bia Nancy Ndogo ugorobwa emunthi ngakwendera utugo boyoretwe ni tharimo bia mwene Nyamurungu ni ubambitaga ni Faminas wakimathi tara bwega.